Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jubilee Secondary School Mawryngkneng, kalapelong ya ka program bakerpang, ban Kynmaw Burom ya Thomas Jones, ubalatip padba kumukpa Jong ki Thoh Khasi. Kani ka jingyalang kabalapelong hapo ka hall Jong ka school. Kalong kum kadak ban itu ya ki jingno senyang ki bakraw Jong ha ka pule puthi bat ka Thoh katar hapneng ki jat benreu Khasi. Ya kani ka program lapelong hapo ka jingyalam Jong Reverend AM Lawai unong penyat Jong ka school bat layashim minta da ki nong hikai ki khna school bat ki kemi ki kpa watla kasni rakhe Thomas Jones kabati kna kahap ha ka arpu artrik ujeliu kaba minta usnem kahap ha kasi ublei hinrei ka school kala rakhe lupa yaka ha kasi thodiem ha katay kasni u kongsan uday u MLA ka Mawryngkneng uba Heaving Stone Karpran bat ha ka jing ay jingkren ulakran chapang ka jing im bat ka mission Jong Thomas Jones bat ka jing no sanyang ka bakraw Jong syagajat benreu Khasi ulapin Kynmaw ru ya ki jing ba Thomas Jones ulamat hasora bat ya ka jing sha kan Thoh ba ulayo na ki sipai phareng namar ba ula jet banwan shakilom Khasi ban wan ra ya ka jing shai bat ka jing nang jing start kham tam ban ai jing hikai ya ki khna hapo ki diem layo yung so to yung dog ng school ni so sa rong group no tay ni college committee meet pa kaya sa sama alang preparation do tham inong lang jong ka Tapi dia jom iru bangindo oleh ia kia kastet jong sui terpame bertun ai ni dari tadak ku berat lagi semua bat terpame ke jing ai Burom mai berada jong ini kan khot wei di wei bat pada subha wan sih keman bapa saya kasih division satu pula persen subha wan Ilasinol toppers sa school ko jogi ba palat uyo kan palat ka 4%. Sil ka rin kong ismo ka man sibon ngay away is student ko jogi yun natang san marks pa yo ka top 20 udon kan na bagye ko por ban receive ban pedian ya ka award ko rin kong ya Thomas Jones Academic Award anja abusan kabaga managing committee kan ai ban hal ya award ka depan is pastor Jong pen semua pemahaman dan present ya award Kemudian dia Thomas Jones Academic Award anja anusan udah berkel aja buat renjang boyo katai kuwai poin kan 3%. Dengan punya certificate sebagai school of grade. This certificate is proudly presented to Berkel Ajal buat renjang in recognition of his outstanding academic performance and excellence in the secondary school living certificate examination 2025. Conducted by the Meghalaya Board of School Education. With great pride and admiration, honoring his dedication, discipline, and pursuit of knowledge, we confer upon him this award, which reflects the spirit and values of academics excellence. Presented on this day, the 20th June 2025, President and Secretary with the Headmaster of the school. Kamdei tang kasi kabalong normal mo kali kasi kabala kongsan kali kawil kali Thomas Jones kali kasi bagi Burom ya Thomas Jones bagi kawil kali kaji berkuburan yang iki kena SSLC dengan yang kemarin yang siapa lo yang nakaliang jom kena SSLC kibalada perform ya ke exam ini dan kung siap bukan ai kubilang ya ki headmaster jini ya di saudara jini jadi MLA badalang Hima ki balong ki payah ki ban penuan ko ni long matay penuan kelong ki hikai ni ki aku hikai ki pandai ko hikai ka ko thon ko ndai ka hikai ki kalong ka bai ki hikai lu ka download nadu ka mesin ki khnang ba ki namar ba ki long ni long ki khun hakma ki hikai
kalau kita iang ikan ti bawah kumnu iban le bang iyo wan mat ba ngino ki balong priman priyo haka berteng de kumjo de kikmi kwajuni ki wei ki ban yarap ini hakanu kun ki de ni di ban Burom ni di ban jele kimi pa Jong i pastor lawai layo operation bagi still office but design program but sequential by pastor ila program ini program taksi by pay but masih mereka ni kapan I complain ya baru bersebut betul jika di pastor season 4 muncul jika masing komiti masing sama kita berlaku kerana sebentar yang kita kami ini program taksi maka PBB orang muncul terjadi tank dan itu perlu depan ibadah ini semula terjang uwainik ng ruai barim Jubilee juni bersipun ng ruai kita orang Jubilee Khasi juni kebencian di ibadah ini way ini ng ruai kita tentang nilau ibadah itu bantang ini ibadah itu dalam sebabkan but hati pun usah dalam kena siasat yang cerewaj ibadah ini semua nak kena order jiwa Jipur mari cerewaj kalau baca sepang cerewaj ini cerewaj ibadah but kita cerewaj beliau pernah lapsang kita kata beliau saya di ekspresi pun ibadah ini berlaku dan juga hari ini sedang gedung dan sebenarnya ibadah ini tanggal itu dream berbaikkan beliau dan bisa terkesan sedang menunggu yang kita jogi mandian akan kita film juga besar but beliau kami pikir pun tentang kami ini but next time tengok dan bisa terkesan sehat bisa terus play along with MCM jadi kena skor Shibata Om tak bisa start dari lima kejindal biasa dari keluar pemerintah kalau kecil kaya rumah gawai bawa kerja skor nanti semat tapi kena Shibata kecil kaya boker nak bertempil dengan skor rumah kejinan di start kemudian tamin pulih ya kekot kejinan di start tahu ya baru kita mau punya hari ini kalau belum hagi jina kai, kalau belum hagi sina, kalau belum hagi jingro, kalau belum hagi syat, kalau belum hagi ruai, aku ketem. Kata ketoblah hagi jina jistat, kalau pun kita tidak benang, tidak berberi besar pun kalau boleh ulai kita juni. Jadi porsor ai pelan belum baru kita mereka Thomas John. Kemudian kita Burom Thomas John, baru Burom kita berpas bah Jubilee.